ase Yesu yangiriye neza uzi ako begiye kimwe nimara gusoma Bibiliya neza uzokoresha seminaire abakorari mbabwira inyungu ziba mu gukorera Imana so zibabwira ishimi yabimpaye timuza amateka yanje mwese sinazaga mbabwira amateka y'inepfo mwihene ni nani iriya irahirya ko muragira se ngo abantu bameze gutya ruko baciye mu nzira imeze neza ame wajaya uringa abikingira ubwo simbere n'inyuma zigekangwa na Satani ubwo simbere ishoro dusubiramo cyane nituyirangiza twama tusha mu mukunga murakize kombole allo mufika shaka iriba n'ishuri ridasanzwe aho umwigisha mwiza Yesu aduhera isomo ridasanzwe ry'imibanire ikwiye kutura ibyo tudahuza n'ibintu bizara kugeza ku iherezo ariko ntibikwiriye utuma tubanganya turebana ingwe gerageza umere udasanzwe maze nawe kube udasanzwe ariwe buye ry'amamfuruka ihuri babone mutazo widahoze ridahura iyudaniza Mariya abahuye nawe bari imunaka nawe n'amasiya Bizimana karuye ariko tunasenga ndaza kubereka ingene tubikoramo kandi biraza kutugirira umumaro baririmbye nibaze kanakire petit frère twarazanye nawe no muririmbye aze dufatikanye turirimbe abantu baza bambwira ngo niwe mukuru yagize umugisha wo kubana na mukecuru na muzehe mu nzu sinamenye ibyo bamuhaye Bwana sifiwe sana yes since ukuntu irimo kuvuga hariyo nari ifite akantu k'umuhondo hano ninga yazivuga neza thank you yes urakoze cyane Imana ishimwe cyane iyo umuntu afiriye akaza tuza dusa n'abahunze kugira ngo tuze turebe ko tubona akanya ko kuruhuka kubera shuguri nyine zigize ariko nibi nabyo ni byiza cyane rero twege badukoresha kugira ngo dutegere abandi
bandi bakorari none ukagira mu ikanisa kera ufite imirimo ugomba gukora ukaririmba aho ugeze hose ukaririmba. None gatwaje hano kuvoma twebwe akanya kabe gato none dutegere n'abandi nabo siko bakonfi kweli. Muzamure piano mwegere imbere turirimbe, mwegere imbere. Yes, izina ryawe rihimbazwe Kristo kandi rishirwe hejuru. Uyu mwanya utubera umwanya w'agaciro, tubera umwanya mwiza, ubashe gusabana natwe, ubashe kuvugana natwe. Hari indirimbo igivuga ngo, nayitekereje arimo kubwiriza, hari ibintu hazibagirwa yakoze muri njye, n'igihe namwemereye kuntegeka rwose, y'amahoro nifuzaga nayabonye urya munsi, ico gituma iriba nezerewe, jewe nza muririmba zamushima, zamushira hejuru, vuga ibyoya. Turimbane iminsi isigaje yo kubaho, zamukorera. Bana bamugisha irindi rimwe, iminsi nawe yo kubaho, irindi rimwe gusa tuzoze iyo ngiyo. Iminsi sigaranye ela fez aqui a longa dessa vida. Oh, aleluia. Iminsi sigaranye yo kubaho kw'isi, nzamukorera nitura ineza ye. Iyo ndirimbo zanyiririmbana n'indi ndirimbo nayibwiye pasiteri muri solo. Okay, ngayifate mbabwire kino gitero. Indi ndirimbo ivuga ngo menyesha inzira y'ubugingo, ishuriri ry'ubwiza bwawe, wezesha amaso mashe kureba
dufite dutarame kuko bizoroshe. Ashimana ko yamboneye umwanya kweli. Narayisa nabyo kubera ko ukwezi kwa gatatu niko ko nari mfite gufunguye. Abona ni kundengana. Kwa kane, kwezi kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu. Nzakuja mu migabane itandukanye y'isi. None nkareba manangiriye neza. Nukuvuga ngo mureke babwire cyane abakora ari bagenzi banje. Uzabindi baza bavuga ahantu twahagiriye umugisha. Nutarangara hari ikintu uzakura hano. Nageze muri Amerika, ngira Imana ndayibwira ngo Mana, ngira Imana ndayibwira ngo Mana, uzanshoboze mbe muri kino gihugu kandi nkibemo neza, ariko niyamye mbagaritse ikintu cyose kizombuza kugukorera, kukuramya. Bwana sifiwe. Haleluya. Imana yangiriye neza. Mu kwa kane nzuba ndi muri Canada kuri Pasaka, mu kwa gatanu Europe, mu kwa gatandatu kiriya gihugu cya kure Australia iriya, mu kwa karindwi nduhuke, mu kwa munani tugaruke ino. Imana nidushoboza. Suku birata. Imana yangiriye neza. Akazi ni kenshi. Nabwiye Imana ndayibwira ngo uzongire igikoresho cyo mu ikanisa nkakura senti ba mu ikanisa. Bazaba nyine ungire nka senti cyangwa nka bafure mu ikanisa. Kindu Uwiteka we namenye ko udashobora kunyibagirwa. Nubwo narabeshe wowe nuwema kunekerezaho. Sishobora Hallelujah. Hallelujah. Unyemerere mvuge ijambo rimwe uzahora uri Imana yanje. Unyemerere nongere mvuge ko mu byitwa Imana byose ntayagereranywa nawe. Gira umuntu kwegere ngo nta mana ihwanye n'Imana yacu. Yesu yangiriye neza we. Hejuru y'amazu byose byaremwe n'ijambo ryawe. Byose byaremwe n'ijambo ryawe.
ese nawe uramukunda cyane wabasha kubihamya mugikore hano hari umwanya munini cyane nahari hano ni mu bashumba niba ushobora gutera intambwe ukavuga ngo ungosimere n'inyuma fata umuntu ukwekereye ikiganza musengere umwature ijambo ryiza mwature ijambo ryiza muhanurire mu izina rya Yesu muhanurire mu izina rya Yesu muhanurire mu izina rya Yesu
izina rya Yesu. Muhanurire mu izina rya Yesu. Hari imiryango igomba gukinguka muri iyi ndirimbo uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Unyemerere niba hari umutwaro wumva ukuremerereye uzenguruke araba ari hano araba ari ahangaha ugerageze utere intambwe uva ahantu hamwe uja hano ubwira Imana ngo Mana mvuye ahangihanga. Siko bimeze ngacuranga papa. Subira umufate mu kiganza mwaturira irindi jambo. Mwaturira irindi jambo muhanurira mu izina rya Yesu. Prima ine farge ya safe tamini ga otame sapege wangini ma otame hake jifreza fiza tome karme de safinarite eso vena karme ay mana we tuge gusubira mu kandi iyo usunike kugeza hara ugejeje. Bwana sifiwe. Nta muntu wagombye kuza gusengera gutese uyu mugoroba muntu wese yirwaneho urwane n'ikikuguye kugeza hano hari imbaraga z'Imana ikidendezi cyindurije curanga Samuel.
ndenzaho duke ntakundi naje nari bakumbuye Imana ishimwe we bwira mugenzi ngo humura Imana irakuze Bwana asifiwe najua Bwana Nimana ndirimba indi sebene nuko tuje mukunga ibindi ni na gatatu n'indi misi wanasifiwe atukuzwe haleluya 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 harabasaza n'abakecuru bari hano cyangwa se abagabo hejuru y'imyaka 50 bazamura ikiganza bari hano taza kubasiga nabonye mukecuru muraho karimbo namwe kajanye niyo kaza kavuga ngo ariko ko nditukasiri ngo sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa hawezi kuni sao mimi ingawa haki sitaiwo Okay. Sawa. Naanza kushuka kama mukanya. Bwana Yesu asifiwe. Ahimidiwe sana. Haleluya. Haleluya. Muntu wese yinjire mu kirere sho hejuru. Kandi cy'ubuhanuzi sizi ibina hano narabivuze. Nabwima Bibiliya ivangwa akanwa k'umukiranutse. Kararema. Mukecuru mama yanyi sizi na family iraryemera mwacu bararyemera. Igihugu kiraryemera, itorero iraryemera rirambatiza barambarika, isi iraryemera n'Imana iraryemera. Umuzeyi wanje bivuzike ufite ubushobozi bwo kwatura ikintu kikagira gute kikaba nikubwira ngo hindukira na mugenzi wawe ubwira uko umubwira zabake thank you uguma gwere nawe jariye ko inyuma ya konfi aho nindi uri muri ruhande ndabona ndabazi wangendeye wawakire kariye nono nanje ndaje manuke dusubira tuvuga ngo ngo simbere n'inyuma Imana iratugose wende siko bimeze hari muri zo mu gitabo Imana ni umurizi wawe iyo gicucu mureke turirimbe dusubire miyongere n'Imana mbabwire indi 7 turirimba
nitumara izindi zose komeza na gatatu hano ni iwacu sindi mu batu sinziko ndi mu batu ngora ko hano nzoza kandi nzoririmba noneho naje ndamanuka hano hasi Bwana sifiwe ugirira icyizere umwuka wawe uvuge ngo wa mwuka wanje ufite imbaraga zo kwatura ikintu kikagira gute kikacuranga papa Numvise mugenzi wanjye
mutege wa mugore wari urwaye amukoze warakira Baritimayo amusanze umukoze warabona ibyo kutubize naje mwamugonkubo biremera mu izina rya Yesu. Yiga nari ntarayigera usarire nari kiri kuri ari kwi jambo ryawe ikankomeza umutima Rabi wanjye Yesu uri kabinitira. Message nakuzaniye umugoroba Imana iguha ijambo rigukomeza umutima. Umuntu wese uri muno atahana ijambo izo bintu murabyizeye bizature ko mwegeranya uvuge cyane waturushize amana. Nasotse mukandi muntu arambaza gusa ishata bimeze gute nabwiye ngo imeze gutya uze kubera iki nabwiye ngo ndi mu kazi ayiwe ese indirimo namwe mwabishe kigere namvishije mwami wanje Yesu mwami wanje Yesu
baciye twiririmbe cyangwa tuzaririmbe na gatatu twiririmbe uriya mama naza atange haleluya ngwino utange haleluya zitatu nitumara twama dukubita 7 siko pase saa 3 zageze kugira ngo ako twakoresheje piano yonyine dukomere bano bagaba amashi. Bwana sifiwe. Atukuzwe. Tuzamurire Imana icyubahiro. Tuzamurire data icyubahiro. Yego. Haleluya. 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 Amen. Naringiye kuvuga ngo abantu mutaza akamaro k'abacuranzi Imana zobahe visa muze muri Amerika. Unyine je nagize umugisha nabonye Michel abamuzi mfite amahoro ariko ngishika ataraza sinobabwira amakuru nivyo kuvugwa se musantu ukuri ntoki kuri sendidata. Bwana sifiwe. Abacuranzi bubahwe kandi Imana ishi rumarugoba no mu mwijima melo kanga sipai dessa finga rumarugoba je vais again natambe rasobe no mu mwijima tata riduka wa musozi we riduka wa musozi we riduka wa kike we riduka Bwana sifiwe. Atukuzwe. Mureke mutamara ibintu turacafite na gatatu. Bwana sifiwe. Shaka ko mumva nakangaka aciya tuzoririmba na gatatu. Shaka ko mumva naka kavuga ngo ariko we abahanze abantu Imana yaye guhimba kaba pastor hari iki Imana bamugisha ngo numvise mugenzi wanje ashima ngo amare gushima ngo anyibutse iby'imbaraga zawe ngo kandi nsanga nanje mfite ico cifuzo sinotahamara masa ngo namenye kuri se w'imigisha w'Imana ye muri bihe erega twakuvaho tukaja handi ko muri wawe harimo byose ibintu zose ni muri Yesu ni muri timuzi zabaye kuri wa Musamariya kwiriba umusamariya kazi yahinze umushitsi ubwo yahuraga umuyuda muganiriza neza aho byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza bahuraga baganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca uwo wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore maze biba akarusho ubwo yomeyaga yukanahuye n'umuyuda usa ahuye na Mesiya
nituyirangiza twama tuja mu mukunga. Murakize Kongole. Allo Mufiki cha kabiri. Iriba n'ishuri ridasanzwe aho umwigisha mwiza Yesu aduhera isomo ridasanzwe ry'imibanire ikwiye kutura ibyo tudahuza ibintu bizara kugeza ku iherezo ariko ntibikwiye gutuma tuhanganya turebana ingwe. Gerageza umere udasanzwe maze nanjye ube udasanzwe. Ariwe buye ry'amamfuruka ihuri twabona imutazo widahoze ridahura iyudaniza Mariya abahuye nawe bari imunaka nahuye na Masiya Bizimana kabuye tugiye gusirimba. Oya mureke tuzoyimara undi munsi ndiyoshira ko muraririmba imwe hakazindi. Ntimwicare muhangara uko mumeze nyine mugumu uko mumeze ntiyagira umuntu wishaganya. Tugiye gusirimba. Noneho Patrick Reni muri muna wanje ndamuzi ahantu ngeze ndiyo hafata turaziranye nawe iciza reka kuwa gatatu azombanziriza siko kwiza kwera ko inzindirimba zaririmba ari he yahunze kera. Bwana sifiwe. Haleluya. Timugira ikibazo c'imivyizi yanje muri Amerika ase Yesu yangiriye neza. Begiye kimwe nimara gusoma Bibiliya neza nzokoresha seminari abakorari mbabwira inyungu ziba mu gukorera Imana. Zibabwira twazaga dutaramana kimamo n'ingene meze gutya ukumeze uko ibaze kurira moto umeze gutya n'igicuye ariko ira hirya turimo kuja gusohokana petit frère zimaze kuba zine mu nzu Janiye cyangwa iriye ukayinjiramo wasangira konje ugashuhisha wasangira shushe ugakonjesha. Yesu zankora kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kurira indege kaja kuririmba muri state kagaruka ninga nijoro cyangwa nakazi rimwe mu gitondo gahitira mu kazi. Abakorari mwe tuzagira ikintu nakimwe kizokubuza umwanya wo kuba mu nzu y'Imana. Nabwiye Imana ndabibwira ngo ifaranga zo kuva nakazi rimwe kugeza na gatanu nizitantunga ahubwo nosubira iri nzoza nkora izo nshoboye zose na gatanu mbe nazigize gute hasigaye weekend turamye Imana ishimi yabimpaye. Timuza amateka yanje mwese sinazaga mbabwira amateka y'inepfo mwihene ni nani iriya hirya ko muragira se ngo abantu bameze gutya ruko iba baciye mu nzira imeze neza. uyu turahuje
Bwana Yesu asifiwe. Ahimidiwe. Haleluya. Haleluya. Rero niba nawe uri muri ubwo butayu ndurakare zankunda gusetsa nzungu n'inshuti yanjye aranadukurikiye muri rya kanisa rya mbere rya hano ryaho naje kuririmba hano anyaka mikrofone ariko ntiyaranze uriya mwana karasobaganya ariko mukuri ko abakristo sinababaye kuko nari bizi neza ko hari igihe Imana izomerera neza. Niba uri mu butayu niba umeze gute turagera ahantu kure abandi niwuhindura amateka uwari umushumba kabunami nta kimwe kimuharira none niwe wimura abatwa akibika abandi mu gihe cye nta kimwe kimuharira haleluya. Ijambo rya nyuma dusirimbe kandi nubona gukirizwa ino birakugoye iriya nubona uri umuntu ukunda ibintu by'ibimwaji cyane hano ukabona gukizwa birakunaniye ugatekereza ko ahubwo uzobyitwaza birabazokongerera zoyababwira dufite umwanya uhagije na gatatu zobabwira amakuru nubona unaniwe gukirizwa hano iriya uzorunduka uzosubira inyuma yaho wari uruvuye hano kuko uriya dore nzabake iriya iyo uri umusinzi baza bagufasha usindasha kuko iriya ntiwobura ifaranga zo kuzigura ntiwoburaho uzinywera ntaho gufata nta kintu naki uba ufite freedom yose yo gukora icyo ugize gute ushatse. Oya ndababwiye ngo bakirizwa ino cyane kugira ngo mwivomerera amazi curanga umukunga papa ndasubira kuririmba abantu gusirimbiraho turi kandi ntimubzige Frank mwigere hano abantu babe basimbira hano sibyo mwigire hano ntimubzige Frank abandi mureka babahari mwebwe mwigirekere hano mwigire hano ese ko muteye cyangwa mbamanure mwigire hano hari abari hano mwigire hano abandi mutatane twebwe turi hano dusirimbire hano sibyo iryo tangazo Bishop yarariduhaye. Yeme muranezerewe cyane ica na gatatu bakiturekuriye mureke tuzine nitumara na gatatu muzozamurane muzoze tuvete hano siko kwiza namutse mu rwego rubwiye ngo uzoze ngacuranga papa ariko ye mureke kumanwa ndaruririmba ishora marira natema tumarugoba rutumagimba kubimenya we ayi no mumishima kubimenya we kumanwa we ishora marira kubimenya we kubimenya